Masjid Madinah rembang pet sago ba tengah nanggraw ba pusat donya dalam masjid na urang ledro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat na dua Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kedan gelangkah gejak ziarah bajut waktu di len masjid pengesi lepah ijongan mirah gepasang lampu putih ngan kuning syahya jerelah kebitat indah wadata Masjid Madinah rembang pet sago ba tengah nanggraw ba pusat donya dalam masjid na urang ledro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat na dua dalam masjid menggantungkan deh syahya meble-bleban bintang timu wate tata mengsenang tat hate kipah dum sare angin meruru binteh masjid ngecet ngan ilmu cuaca pengeh meble-ble tang yang bata meh mucule uke bungong bakan de memacam laku Masjid Madinah rembang pet sago ba tengah nanggraw ba pusat donya dalam masjid na urang ledro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat